Kajing puli na kasiti jong Jacob kalnong basaw kadakon khalai hadu khat nhiều. Ha ali menta maphi ubaong menta kasngi nila syai ngin yalet syakata kata kasnong ngin saang tashisnem ngin ya khayi ban ngin ya kamai phi bom tip ayu kan jia la syai kajing im jong phi kalong kajan hau kabapau shipor bat kaja no hakajaka ban ong na daw trai mon ngin im ban le yakane ne katai pinang tang ban sngaw meng ban kren ko kajing kren he kabakum kane kalong kabasniu habau briu tip yaka e kababha ban le mat le yaka ule pom kaktin jong utrai. Kajing puli na gospel jong Markus kalnong makandai kadakot lai pupra do saupo uyo ni sulaong hau Jisu ko na hikai nilayo iyo breu babek suoj hakakreteng jong ni bat ngila khang ye u namar dei ujong ni wat khang ye u Jisu la jubam namar don breu bale kam phla hakakreteng jonga uba hakaju kapor ukran sniu artat enga jaru bomlong persya engi ulong bat ngi ka gospel jong trai.